tell you let me go. Tell me sorry now you are home. I am home. It belongs to my heart, I will get it back. If I can't, it's never meant to end. If you tell me it's the end, I will never try again. I will go. I will go. Tahan. Dipeluk mamanya. واشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله كان عليكم رقيبا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إن الله كان عليكم رقيبا يا Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Adi Priyatna, saya nikahkan dan kawinkan putriku kepadamu yang bernama Winda
Kania Sri Rahayu dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah perhiasan emas 40 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Winda Kania Sri Rahayu putri Bapak Pipin Suryana untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana prestasi? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala